Tuliantekaniza ekibonomu Hakitara TV. Mwebale munaba kutuhondera akasumi kanu kenyini musibire muta. Mulinka by the way. Bulinka nindura abantu abakutuhondera muno. Of course bali bo mu Uganda. But ataruha bali mu nsi za heru Saudi abana ba Saudi abo. Abana ba Saudi bakutuhondera muno. Batuwendera kimu kuzana. Tubaramukizeho. Kajambo. Ego mwebale kutugonza ne tubagondeza kimu. Iyo tukagamba katugonza tumugonza. Atwenene tumwendo muharanira kimu kufa. So ito as long as bano tuwenene tukugondeza kimu. So nambali mkaloko mutugonza tubagonza. Weyanjuli. Amabara gange nyoje lina wa viewers omugago omuto muyi yampola na nyini chakala na nyini wulubalo we yanjule kurungi omuntu bakugamba we yanjule nyine ngene nyeneze nkarabyo je sonkengere byange atika ngenye yanjule byaka abarozi baitu Hakitara TV mwasiba muta kanye muri kurungiso mwebale kutondera antikaniza yetenu ekibonomu ebali bikya braza sa 10 ha che yetu kandi bagenya ekibonomu bagenya yabikyora so tubaye bikya braza sa 10 YouTube channel yetu tubahaho tubahereza kibayo full so TikTok niho babuchoka chweka so bali ndakirura full ukalema kutemate meme bigambo byawe bakindu kanta kengere genda namba YouTube kibayo full okay yongezo kirolole so abene neshe zete tuba tukoze ezindi osaka na achane yatege Hakitara TV okabiyongeza ibe itegereze msho yatezindi so tuba tulo kohereza nitabakorera ebyo kwenda nibyo kwendera still bivamo so tulo kubahereza mpora niwo gorapa wanyu baito ojo okole ekizina nyakutwale mu madavo producer Davo ukole ekizina nabo go baja kuntero go oyaja kutera ankwenda kutwala ukole ekizina mu producer ndi tugende muona atalogo bairaba tinaga katerwe binkoni byagati ogenze mu nanka kukole Davo bamusiba bulomu timusobra mutina ogo Davo mweno waitu bayira Davo mweno nyamutina wewe najire kamura mukatalo okochoka nkaina mabune manya fati mu boine ngitenda ko efasa abantu babana ko manya kutinyenda giyayo era itukana orugambo era tuweseza kimu arono oli mayo misi yanyitaga manya ine mayo kyakwenda kumpekira nyamuga not coming in the market era katale kaitu beta katale kona kalema bakazi kinyenda kwijja mukatale kanyoko era bakabisa bedha bagambye nyobona shina na kile yetu libakaibangana it is okay libakaibangana gamba the other day iyo ni wankozere kubi nkanyenda abatwara out ati watandikire program zao kusana ndi busy nyaga ngonga kubajikiza it's okay tutuna buzibu tituina buzibu ati bakora nkayenezi rugirenga ibo nyine bakayana ati wakayana iti tukayana nyina kile we are fine with our man bagini bagamba kutera omuntu bagambire gendero jene ajako miga manya bagamba bati ajako left jene ajako miga left agende abo ihali unja kupressinga left agenzere akwaba mtino mukayiba mama bana inywe ngoko bajukiza ati turo kurorera musajja waitu baina akonyo buli motoka yimba mazonga ziba ya black bagamba ni atikero tingi na seresi yange bagambire ni wono patane ndi kurayimu nyonka nkajwa kwehoza nyoka joko kwehoza kandi ndio kupostinga amediya nonko mu mutijisa amediya buli misikwenda biro ni banza kugenda kwa na je mukayo ati bire muno tuli kileya ina bakazi babiri sofa kantu ukora amu musiki tubumwe na mbuzi biyo kileya kora yakina mbuzi kora ata ina mbuzi tuna mbuzi bo tunokubideleza musiki wetu na mbuzi tujamia kama masaje okay na mama dad ali kakendera kona kuhindura hindura kanti tuna nanyashi ito tukura pinga kana watara okay ito tabara hapa kwa gamba hati kakibarume kakibedeka muite kamuhule kubi bojo ngambira bana gusazire bagusabira bagamba ira na gente amagana postinga na postinga jori bakangamba toka na postinga na yere barabari samba ali motoka chichi vum aina ali motoka ya Julius bakabibazonko jori mbaze gukora na kile na shina mpostingire omaze mpostinga bagamba umbunye we ogomukayibanya izire abachari bangaba mabefora bachari bandaka ngamba umba ati jeni wadupagambo motoka kolya ya Julius atika kondo njako minga left
era kile yeye busingali motoka abantu bakusaki bakirietinga ebintu mwana iwe ati kile yene mjeta kubusingali motoka na wasigaye kola kile yangu jukize jokole naka chale ya chivumvum motoka ya msajja wa itija tujakora ya kantu tuli nawo okay tujakora ya kantu tuli hapo tujakora ya msajja wa tulomu bebeleza niwe biso birungi niwe kile jimutuleke tubegeza msajja ebibozi we abana babigambe ngama sijja bamusinga baba tena obwongo mane begeni magamba kanye baida nyosigete babingamba tiba mwa abasima bane hali babingamba ine hali bagire hali nyo msijja kungwana aba nyo ngugambura kulemeza ninkweganyire nyina wabwire bokara kutaka kwasabora hatikana bumpostingi Julius ndegamba tukora hamu oli basi wange tingiro wabwire oba ino obongo bucheke otusagumisa mbo umukama wange mbo tukora hamu kane ishiyete tukora ya internet ataruna abantu abateke ekibozi we shall force this couple by force Bagamba this couple looks good together. We shall force this. Baitu kandi na TikTok na ye ino obuzibu. Aro butakozere kala ka video. Utwabere hali restaurant. Mwana iwe. TikTok ekateka akananka ekatekaho akakoption. Akasachi ba. Julius and Jane kissing. Angoleye. Andole na ya kahindi. Ngitinye video. Eri kuno maiso eri Julius and Jane kissing. Batu boje. Nkana. Tekateiro. Ekakateka na abantu bakakomentingaho. Kasikinyo mukarolere mwana. Bantu bakakomentingaho. Batu boje. Julius and Jane kissing. Batu boje TikTok. Baje bananye wetu mubireke ebintu ebimu mutu weganyire yitu ile tulina buzibu nyana shireti inyana kilete tukaya na bantu inyo era mwange bajaka leta mpaka in fact mu Uganda kibasaka lema mutakaliyese iyo genda anso jakarora ile tulokubajukiza mbu tulina buzibu tukayana ngate bakabayangana tuchwire mukolera hamu none mukamenyo mulesere tukole hamwe mukako hansa ujakaraba kalinga takaraba kateka kuba kali hansiana aiguru hano kaliko na iguru jikene shoyena yira nkano nkaka na Jane and Siralanji hiziri muhendo hiziri your wife mkazi wewe ati ati TikTok ndaire ne kusobera wewe kusobera no kusobera bojoin nyati ngina mbuzi bunyowe wewe twina buzi buyitwe gamba jenge zinya kora video gamba bana ngamba omusaija obunko mutera auto omusaija iyo oli mukazi wo mukatekana leka kondeza omusaija bakimwine itima libya okimta kwendeza baraja babizi gamba jeno jakirora murabata koli minye gati mukolima mukufa ojakiruri kyaki anti nkubibaza kwati ndi mufumbo nyonja kirora ngwako bajikize nyo jeni omukubaza nkasoweru wao busaki ntamanye nyona bwino mugena kaswera bane enya baga manja kirora baitu timukaroraga baitu ndondoro kahinduka nyonka hinduka perception yo bairo inabuli perception sazi kahinduka manya intego sazi no musajja kujja samu ndano mukingulira timu ina obuzibu okwakura timu ina obuzibu nyowani nyobino bakiatirira esimu omusijja bamutirira esimu ntakubaba manya hata watire mukwate kutamkwase nyowangane bamutirira esimu kale makwata nchulerambe okay nchi akonye we mazekinga no bokora esimu yo musajja nyangambire nyana munyakwate nkakebere esimu yo musajja nkusako ebara abalisawo nkama nkaseka okay ngata plastic simu ngahe ekiro nyonyi nkandimbaze ngabe ekiro ngitinde no bako bali babiba kuyamba akonye nja ko cyanga mati nkogiye ngoye aronda kola kazi kwegeza baitu kankugaye kino buli nabuli ntachikugambe abasaidi chekisi bayino omugaso twino omugaso that is the fact kandi abakazi bomukaba inaga kusimba bayina kusimba basaidi tubayamba hemiri mde mtakusobora iyo kimanyiro musajja wose akumura izira semere irwe ntamanyo kusemerwa akuyire kule enyuma nyoka ngambe kile ati mata kuteiro stress kugambire nyewa bakayiba nyewengira nkuyanja so era bokubali olokoli mukayiba nyewe cyumba omusijja mubebeze mubobeze nenyo aje mwange nkole kinkusobora hata bunye mubalizike video abana bakoli mirege bagajero jakirora abalize nyamgamba nyongeze kibaze nyine experience Julius bwire buntu necyo kusako ngama musajja abasiga umwana gambire abasajja umuzaira abazara tahogu mama Mariogo nainywe ani leta bakaza tuzana ata muntu omu abasajja buli atenga nkusikisa Julius nyo buli musajja ajja kunkwana ebyangamba nola byajja kungandwa nibisana musajja ajja kujja kugamba hata kurora nja kuteka omukazi oni ajana kugamba ojja kuba mukazi wange wenkogu okenge wenkogu tinja kugayita ogenda kwikara na ubiri wekara araba silamu ogendayo kimanyiro hati ya kabiri hati ya kasatu bali na basiramu ajja nakugamba muteja kuteka omukazi ona mukuteka kikusikikira baitu mbasiramu omukazi amusajja kugamba wewe
nyinayo mukazi wangu ndi nkwendo jjo wakabiri atikanga mbekala edini zetu za nayo nogenda ukimanyira atikane mnawo arakugamba mbu edini yitu wakatulike kirize byo kyonka kandi atikakugambira arona abasajja bajja akupwana omumanyira ali mufumu nakugamba nkwenda yo wakabiri era nogenda ukimanyira oli wakayinga oina kubigumira ato ina kuleta akajanja nige kuleta akajanja nyoje yasongambire nyo musajja wange nobya kwenda bakazi benga ebenga to bimanya Julius nyo buli musiki obokuba akaja embaini mbasaba omusajja ngo bakuba izija kukwana yakuzungira mu inbox yange kuja kwefara mbo okwa kwataki nga nyojeni nyonta nta wireless nyoso kanembazana nyobo boja mu inbox yange kwefara kumanyira nso kanembazana yo kurungi ninkusobora tomanye byange ngeni nkora nyo ngusoka nta wireless choko nyo musiki bo ifara mbo okutaka ngama ruga musajja wange ngusoka ninkusobora ngo muntu gereye kuba ngawe musiki tuli bayisikio mbongo babo kugamba nyako no musajja jogo obundo mbole mezi ruga musajja wange ninkwake byawo nimbikuwa ni tereke kwenda nkoleke nkohe byawe mwako bajukize kya lero nyeti ntera mu isiki okumukora nkusaliza ebigambo byange bimbaza bingabi kusaliza bomu nyeti ndi wana tingira mana garwana nkusaliza nyeje ndi okusaliza nkusaliza Julius mbese mukazi wa kabiri ari muntu ari musikwe kwenda uwefore uri mukazi wange omumparabulire zinga ati ngai wali mukama wange tujja kureke etano kiyongo omumparabulire okengere mukwatemu nyoka ngawe bana kumanyira bukambe giseka tukano na kya lero mukabalo likamutera mukabalo mulinda teresimu musalizo mutima obokuba bulipoti yakugamba bana ansa mubene bigambo ati nkwenda hati nkwenda kanterero omusikiyoni owefore ni hotel omugambe ono mukajuliyasi owefore ni wakozereki era kalinga bajali kenga iyo it is okay owefore ni hotel akwasire esimu wajja kukwata kimanyira akwasireho akwasire omukazi ama atmaja omusajja nuwateire atotandikira sokotera soko mpeke ketanu kyange Julius ampa bwire muno umpa just kimpe ndikali mu kamera toga kumpa teka kutwaja kwata ajja kwata omtandikire hello wasibota madam niwe unchumba nawe ni nyomka Julius original ogambireki mbe ningamba ninyo muka Julius original nanyo ati mbe nyina kumanya yo omukazi wonkuchumba nawe tomwenda kanibagani ni wako ni wa mwesibawo bai tukangambire mbu ni wa mwetega mbutasa kwesiba Julius hati kandi bujye musejja wange akwesiba hata wewe akangama mbo mwesiba ogira ne mbali gae nkona zikakurai hati manyire uko no gama akwesibaho enkona yakakenga tambe karai era kali yake kanili yaba kisuti ati era anti nili yasimiro kwa ndio makanku chumba era kali no lirora litaro ngo kurora bambo mwesibaho ni wa mwesiba suti ati era kanili kubobeza mwana iwe hati mbe ni sabane ogono kole hira kankeri yange naiwe jobo obezo omuchuzi akangoma nyombe yasigaye abene reka nkeri yawe yaronda yo nyo abalisibwa we kanyine omusajja wange muleke omusajja wange muleke we bisogire wali muleke cyali go madamu muleke bambi agambire ni wa mwesiba Julius obayiro ina kumuharabura ati mayokinta muharabuire anyolekeze ni wa mwesiba kanti yanjuma oline na kujuma buli kijuma kya kujuma oyizirana ansa tanjumire ndanyagamba nuwa agaruka mukutera iwe ina kumutandikira akambe kisabe abesika kantu kano omugambe Julius kangu giseka kantu kano nyasike kemtamanya omukazi akutere simu na kujuma ati tukeze agambire ebini bya kubamira nibyo yansimiro okay ibintu nkebyo muteze mulike mbuto kutina baita anti kandi ndekanga ikino omukazi wa omushiki wa here bya kujuma bya juma mukazi wo munju ababihulira haro gaba mazima
gaba mazima hata okurora omusajja agenda nakwanaka isiki nakagamba nyonku kwana mazima galo musi wange omukazi wange omukatanura ekyo nikye kijumo ne baba nakujuma agamba tonura mama zimunkona kwa mukazi akomanga na atamuchafu nibyo mukazi akujumisa ayasembe ku ntambara kambulo kinga buli hamu yambulo kinga ayasembe ku ntambara kambulo kinga buli hamu nkamugame kiki nkukuwata nterere simonjuma akevuramba kwa kusike musija kunjuma ajuma nyamugame kiki okumanyira omukenga nyawe ebintu kutumanya amanyira gamba bakoba kakuwanamu bakulya mugumu mbateze okwefora hati jeni ukanyendera musige nyamwenda mwenzaki ati kamba nyike kwa Yesu ngambe tindirwa ni abasige bano barora basuwaza nyowe tinduga gamba nkataka gamba musige ndako defending umusige wange nyoka magambe Yesu ko umusige bano bwalinda bakazi 10 azilonga bali bana asigana providing asigana musige wange tinduga ko defending umusige tamwenzi umusige tamara nyonka kura bani nyomusige tamalaya omusajja wana tamalaya nyomusige wange ne bwalienda bakazi 10 akaja kagamba baby nganyira amusori tindikiolira au nione sigalira kenga ngamba baby it's okay kama ndi hug me bakuhereza kasoda ngamba hey habwo kuba jeni kankugayikino eke kitu ndike kiri makenga abakazi abandi ongo yeberwe oli musiki wa heru omusajja jagenda murabe mburaba mu amwega amuleke iwo musajja baraba kuteire halevo yogama ntakuhire binu byo kumitingira muloji ogera no musangamu waye yakute ku makagi teka na mama niki kikusinga kandi kitu kusoka oyine kitinisa kyamani mnako ito abasadi chiki tajja kutere simoli omusajja walimuka anagamba otantere simundi mukazi wange ego respect nyawa mtereyo so abandi nabandi mulinywe oba nawe omukazi omukana atere simu nakugamba cyolero omukazi akutere simu nibo kwani bakugao otanyega omukazi atere simu otenda kuseka no kuseka respect ege yenyini yako omukazi wo mukejo niyo inakusima no gamba itezoke bili bindi background noise ngwa yendeze nanka ngwa baire nanka background noise I'm telling you itu tukaswerwa haba mu so inyo nkubaza nyo bulikimkenenge kiyimbaza era mutakaga rojeno rujja kurora busafu mbono ujja kururamu bani kambagambire nyobo ekinyayegere ujja kulima utikoleko nyoje atika magambire Yesu kangugambire komenta ukakunyumbiraga mambo ujja kulima kambaga katukano kugana kile ngona mukiyegere ali nyojeni ntamura runtamusiru kali ini acting hano masiko nkwa basiru nyomba no musajja wange ne bakozere ensobe nyefora musiru nyinyi ndo musajja wange ayefora mugezi nyefora musiru ota umusajja njya mkwatira mbwenzi at the end of the day I take what different ngambe it's okay bireke baby bireke it's okay bireke tena kwa nyinyi na mbikenga abasijja buli musajja ni kwa bati beka just no nkwenda okay ngere era wado because it's okay bireke okay ni bireke aja kwa so otuje kwa foro kwesama malaya wao omusijja kulekere akulekere aje kutakuja kubire bwenzi nako yesama muno biro munwa omusijja bakuba mukwasire mbwenzi aina bakutere simu hati jeni ngambira omusijja musajja kichoka kitendo omukazi omugamba it's okay azinoga zabarakera mukali mu omezi ebikimkira kijja kuwa ora omusijja barakera mugambe wabali yesu tati ege kiboko ya mani wabali yesu nyonka magambe manenye nkegera mufumbo omusijja wona bakakyolera obakira muko kataka kumuna okiremba malaya bawe nanako okamwona kwa mbyama bulikina muchuma no mujumaga bana nyo omusijja jakuiruka omusajja tajja atokya ni nkunira toina muno mulingo baza Julius kangusekese no kusekese nyo musajja yangamba babe ompe mirembe okenge ompe mirembe ngwa musajja aro stole bwanyumize nyuma onyagamba nyowe kamba nyowe yagamba mali bani mbagambire ite tuli muhaso kunuza musogoza love kama gambire utukanye nkamusogoza love bani nkamusogoza love ora wataire ira mu retirement nyowe nkajiwa Julius kajiwa bani abakanga okura Julius abasijja banyeneza nsiya mukama Julius busaho musajja unyakasanga tali mwezi narongana jewe motoka tali yono bwa faza no baba pastor bona babezi kinyachire mukora nkefora kale musiru nkachwa mukubonda bonda no mukosa ruhanga akone ndamuroka Julius sibijja akora nyoka gamba nekintu ekinda abakazi nyabagamba urano ndo musajja owawe wenkatajja kwenda saba ruhanga mukubumbiri urundo genda muiguru urundo gende muigurwe oswerwe bamalaika
ofune malaika Gabriela kandi kamba ibira kantu kanu no muranyonyolesiza bana mukati banyu no muramutese mugamba hati wambanya moti nanka mwewe brother wanyu amusangene mukazi aja gamba beti wewe bigubireke tajja ku hayo brother wawe no burakuba ino mukazi ondi bamumanyire aja gamba jinyera iwe ezo ngambo oli nyakabo mega munyanya oli munyanya no banyonyolesiza brother wo nanga sister wo nyiro kwa nyowa bange tengira mboze batenga bahabuliza tuseka kurungi nibiwa tinyina abako no buramuhabuziki yo mwenda mutaja kikuwa mulekeraho muleke ibintu yo kubwehanuza hati wamanya brother wa musangene omukazi aja kugamba bya ezo ngambo za abantu na iwe akwenda akimaya kwenda munno tasana akuleka aja kujuza kugamba tesa kulye namba lotali akimaye kimu no bwoto otaro halira kimu nyabara mukati tonyongera enyo wabara mukati mbe hanuza wa musajja wange umuseka mwendogo kandi nyokozara na wati ngwata kona magezi ga yabo ko ati mama musisa wa munje alimire kugambire bya brother wa yakora ati mama wenyini wala kugambira nyuje sokura mama ngo toja muhabuze je nakora aka kugambira aje ku defending omwana wayo kenge busa muze ata defending mwana we kamba gambire ere ebya bisikiko nyesa nyokozara gira tumutimbire yiti muri hamo mutoyi muri hamo nka mama sitati aromuntu yangamba Julius bojojo tubalirizo hali banyikoza banyineza abantu abakulemesa batabani babo bufunyi abo Zara na aleta kajanja akwijja muka abokubanti maka ga mutabani natanga kuleka ebiragiro ngobayite entebe enu abakimutagitunuliza hano ngobayite enjuzi nu abakimutazombekere zita omusajja mukazi yangamba wo bufumba kabuleka bwa mukamwe na nyombo kulekera no buchumba mu mutabani wa nyombo kulekera na nyombo kulekera ngama zina araba hinguraniza omojora wa muzairo kamuzara muleke tukontrolinge kuno. You understand? Akabiri myoyo jagikora. Naiwo kaba naise. Busoya kutahirire nawe muleke. You understand? No baraba ali machura wawe no baraba kimuleke. Muleke. Bamamizi boy. Nyoko jongambe bamamizi boy bakantama. Bamamizi boy. No asabata ko kimo bibiri. Mama wange kimo bibiri. Mama wange ati mugambire kimo bibiri. Mama wange mugambire manya byenda hati kasanyo kata kunyimize story. Kandi no musajja borabo soire. Ekikya kutwara mwanyo konti kulie kya musana kiki. Ngundire muka kubawo nyawo kiki oino mukazi bari buri kaire ngenzera kulya mama akiri mama akiri ngamba ngeze kulya mwamukaba full stop ngundire mama oja kwikaliza mama kumbe mami wakumanyisa alondi so okengereje yasi n'abasajja abakasi abanyina baitu kubenda fine baitu baleme kuba decisions zitukora mu bufumbo bwaitu abanyineza abantu mu ikazeni yo hanse mutekane mekali yo makaga okuboina decision yo jya kuramba njya kubanza toja kufuga makabiri ofoge kuna nyoka ngame juyasi nyoka ngubera kankubera open nyo inkani nkibaza nyowa muntu akufuga obufumbo bwange ne bukobora mukatongo banyinezera nyowe nkaye kono makaga nkugulekere ningabale kandi mugafuga nyoti ebiti mbiene nyende kandi nyende makagange ni nyabe yetere omtabano nyimba besirale hakaro muije busagwa bwanke enjura ati kankugambire kinu hataroho nyine zara muntu nayo baitu abakazi abandi bagira nsoni nobunga omakago mutabani wawe bali mukasingo ruma oba mukasingo ruma no bakuba bombekere jeni wiki ibiri tokwetengesa kutaha umwezi gumu omukazi cyalo kumubuzaho obusinge kibakulekya mucyuko takwataho hansi taina mulinga ko yamuwaka boje oje no bakuba baramukati omuramukati obungire mikazeni yo hansi omuramukati obungire kiro kimbibiri taha omuramukati abandi rero bokusanga bana bafumbo bwalemere akwenda ije ayanganire mu brother wayi no babuza obusingi toina muri mu gukora omukazi wena nwa akutoba buli kimu kiona bataireho gamba as a business za brother ojozi rugemu abaramukati nabanyinezara abantu mwikazeni yo hasi amakaga batabani banyu mugeganyire n'abasister na brother wanyu mubeganyire mugende mufumbo bwanyu mucyumbe ubya kulemere muge mpangise mwikale yoko omukazi takubingire final ma brother wawe bakubungire kandi biba neminwa boko buri kare kwenda kunyegera kino kimu bibiri akwenda gamba banyonga meje sintaka kajanje nyino umanyire ari omwisika akasuwerwa
bwatyo yakangalira mwayimu omukazi zatakwa akora emirimo engoye zaira kuleze musajja nezo mwana wa sister wa musajja mwana wa muramukati bangengoza buli isikia ina kugengoza abantu batano ezo mwana waye ezo mwana wogo mukazi ezo musajja nezo muramukati waye nyewe jeni kabahinda wabo muhinda kati nyewe jeni that can't happen atao that can't happen nyamara wabahinda nyanga inobo ntahire abasajja mwegarukemu nyewe mwara wabahinda wadengo Yesu wadengo kandi no musajja nawo mudomo ubukizo to sister okujja kuanganira mu makagawo abo kwabusi umukizo to kujja mupangisirize yo kuongera yali nankanya kazi agende mufumbo bwe ba anti mupangisirize yo nyoma ngati nkwenda mbwazire kuanganira hano hata na roho bufumbo mwezi gumu mwezi takwetengesa takurugaho abana akuragira iwe abo mpeze kopokiri abo ntabuli akali abe karabati mpeze katu hasimu bati mpaka tunda mpaya katunda kali mfrija ati chalo bisanga abakazi cyali bana abasingu baina kusemeza mukati ikalamu chikande nyewe jeni wabu wewe nyewe jeni wabu baina kusemeza barabukati nyewe jeni wabu Julius nebo bontamire uli mnamukati nkolekizo kwa ntama nyo just inserekerera ati inserekerera bweti nyo timbukira bwa nonsense ukaswerwa brother wabu ntasereka kiona nyoka kibaza nyita sereka kiona nyona yamlinya kibazaga nyoweka atika ngusekese Julius nyole chichipyange nyabairemo omunyineza nyonya muragama mwaka nimwe murundo wogugumu ayanyendaga na mpabuli kigena sikene mero yagamu kiyaro cyoko mukazi ali yanyendaga kimwe mukati bangeni banyendera kimtababona buzimu umekiteteza kutabuka na muramukati egyo kwa mbo bakurura buli mwezi bali mahugu au mutabuka bwangu baito muramukati wawe niwo mutekerezo kugamba ati mutekerezo mama kagene mu muramukati wangu kiba kirungi batukane muramukati okana musambirira buli kiro okana musambirira tokuwa mu compound yaye no mawota kuwaye oro rugamulukane murebese orwo mujye kutabuka kandi mayokeni batabuka bwangu tokoro kusiba muka hata bokubona usiba muka mukusiba hamu nogana lerebesa mu naona yimana itemwa hanyo mongo josibe yosi osange yo nyomonge ataka kusekezi jose kiasa biti nyomonge tinsibaye nyoti insiba muka umonge tinsibaye nyowa dance weirwe ndio kusiba muka nkusiba muka nabo bili manyomsigade bakusiba muka kandi tukota kwa talibaniza tukota twenda tukole biseyiro yona atikiki bali kuleta mwange kiasa biti kwa tumuze bitekereze kiki wani kuleta mwangoli mnamukati wankiki mwe umuzoba mtu yambe mnyetu misa kuzara barongo mwije once in a while atali kusambirira yo we usambirira nyoni kokura abasajja nyimbagamba binu yogamba atinka tugeze family bakuhaire itaka ngo kwenda enju ogiteke haina makago mwanyi kibi omanyire kuba oli hanu nyokozara ali hali no bakubata ino munyo mpaka ina kujja gusaba niko baina gutitena mpeza kuli kasamta mwengo ni wagura jaguro gunyu nya abakazi mwegendereze gebintu nkebyo mwegendereze gebintu nkebyo nyama zimajesi narongana ndora jeni wabo ndibo muhinda wabo ntinja kusura family omusija ayombekere mwabo tinja bikora tupangise ege gitema pangisa oba kwakataka ko mwanya okatunde ogura handi nyama zimagari omukazi omulesere kuswerwa abo kubombeka akaju haitaka lya family libakuhaire nyokozara mama wao ali hali iwoli hano omukazi arabana obusinge businge tiburo kandi hata unuwo kurolera obuzibu hali buba ofuire yego ati omukazi osigairawo obusume bukusinga bakubinga nyamba gamba bulikiro mwe abasije mu bagende hompora itakabariro lili ya family oba urutwe bwana ngamusanju nyeje sankusekese Yesu kuraka ngambe naronga kasuke nkole akaje se mazekinga abasije banu no bo muzalira ni wakutwa mbana batana sigara kuendezo atende kya kuhereze musuke mukole banenye ati kangugambire ati obuzibu bondi hali buba oba bakaza bagamba nti abatekereza ngokusa kujja okara Julius omusangire mulinga aroba ina mulinga akozeremu Julius ono kumukwata kurungika muzalire ege bansu bisutati ogalia ojagalia sutati akana mbali elekira mukazi oyiwo mko wabana wanza wekaguza bakonsangire ntaina wonyina okay ngere bakamembo tabarora
Just ngugambire nya abasigi abaina abana mubagende kugampora omusenge ina abana omukazi bakawukana kandi abasigi bamanye ko defendinga omukazi nkamkwata mbwenzi omukazi akabani yabere munso tabaza point yayi obayikalize giba biri omukazi wa yoli x neno omusajja kabayikaze kurani batabuka niwo were munso hani of course buli muntu abana ye defendinga buli muntu abana ye defendinga just in relationship yangu expectinga kugwame just nyenya bere mubi ege tekinihira je ojagamba mukazi no yebsaje no yabere kama na nyumsi yakaba kandi omusajja utukumura jagamba nagwa ninyabere mubi hatujikalize hansi babini bukenga ensobeka rugira muwa ati mbagambira mazi babiskip akajanya mukaleke jonga kandi nyomba gamba x akaroko waliro tekete itaka tikiri kirungibo kubo yakene no muntu ogendo mu bazitaka musenyi itaka no musenyi kandi bane nyamba gambira abasijja tibachawa abasijja tibachawa era mubazike bitito nyobo relationship x nyomusijja wange wadde banya bakoine mukazi wete kubaza kazi livi likatena mama wange suti atoje kama livi oyikemezeni batere mbago wayitega mubi nebiri ni yawo dia badde nabo beteke hansi mwanyao hazigati yo mwanyo ni mwana wawo ogwo owa muzalino enda kurumiyoli nyamagambira amazima ati marasho ebigambo nabingi tibikuwai ati nyina bana binda basomesa otabagambe kwa bakulira baitu kirugino balize necana kusomera busomera nyina ati nyina ati kangambe jiyasi abantu abamuhano obubazo ali serious bakulira ati kale marasho lero kabando genyoje ni wabo anyway mwebale kutoka uhakuroga akaswailinga kasiba juweka kabakanetire bizibu magajeni nimerure seneza kasiba anyo just ngambiri just niwe woino gamba jeno obokubo ina utafakinga life just tinyagena nyehole wigi ngiyeti kontagisobora okay ati jeso kura wigeze kupangisa amagiteka boina bagikupangisa ndega tupakizoge wigi okenge ebyo byaje muze gubi kajigale mukaswelika kupangisa ngo ye oba wigi biki muze gubi yaure nsitaza bakastoma bawo deka kumusanga mu bara ukamureba tugeze hala akujoga mu bara hali nicyo kimunanya ba mabotiki okwijja tugeze no mporugoyi tugeze nko hairo sentence itonya uwo kusasigara no mbanje okunsanga ndi hali mai bingu ziro rusinziranga rwe chipanko egoza nabaganzi bange nayi woli nabagenzi ba takamazire nyababange nyoni okurora nja kusoma swahili bange dibatena bomba tinsu wara nyeje ntifikinga life muzegubi tifikinga life nyoje ni wabu era munyenengeri nkali so tifikinga life okumurora hali isente ze kitetiki kyajoyire kyenyini alembege kuzimara ya nyoti ya kufikinga life jidiasi wige ezinkwe na zilizabe mtwara 5 mtwara ntinkazi soboyire nja kuzijuwara era kasowire nkasibire hakwabwire niko nkusobora which is okay niko nkusobati ngagaleje mu bar nabana Raminga kusana. Ati ingoza vile ngamba bana omuna kutakagena mbarana kaswahili. Boje nyamu ndeke mtamane nyoje ni wabu munyenengeri mkali. Era no mundaga mbaransi be kaswahili niko nkali. Niko soberezo mwenge zisuke za ndemo. Wa utagia yoga. Omba wakintagia. Omba wakintagia. Toina kaswahili. Toina akavili akayaka. Busa yonge nyowe ejesa nkusekese. Nyojule sokula embera zango zirora. Just no mugwasa ambiri hasi mu baranko gene. Nti fakinga life jiri hasi. Tikuli ku fakinga utagia yoga. Ukoleki yake. Ukoleki ari kanga meji yase sene zesiketi zikande emere. Akura bine biswahili jure so birora ita bitwe mirembe. Jure so ko aba bisiba. Aho hata sebe biswahili akura mukata ito ati mu bare garuko tongera kugenda yo mungu wanyine mirembe juse kunyina ko kikumpe mirembe. Esene zesi mbaga ukoleki sene zina mbaga. Kuli kudura esende akazindaro manyakana gamba yenyebero mujako kaliza gente ina sende ndeka leka ngoleke asende zesike nyinazo so mutagamba je balisibira zizinga so esende ani zino zinga zino 10 mugega wati leta ni kwata ni mbara leka mboleke leta ni kwata ni kubara zino mchora 10 esende zesike nyinazo zino 10 leta nkwate zino sende zekisiki hano zinga ene zinga 12 14
Nena. Nezinga, 18 zinga. Ne 12. Nekwa ne kichweka 18 kichweka. So mtagati nyina sende zese nyinazo. Gesimbe tukugamba tukole bitu nyina. Bano yenda kuproving ate akwa nyinize ka. Bako benda koleka sente zesoko zi. Akwa. Nkaraje just kangusekese. Nyinize mbagamba ate nyiti just improving apo yin. Kila nyenze ba proving ota. Akajiri nkarura nkifoke kya burambize muno. Tugene ojja kungulya lunch. Ntisaji kuheza. Nkimayo bengese tinsazi kuheleza. Sente za business. Ngenda nozo sosolira lunch. Ngenda kusubura mengoye. Ndoka hizo kusiba isoko. Ati ngakusiba isinga kutika business yange. Isikiri yange kyalenda libeho hati. Eranga za lunch tujja kunyanga. Akaso kasibira mu saluni ya by the way. Nkasibira hechi bakaso kange. Nkasibira saluni ya by the way. Bakananke bunu baby hair. O baby hair. Ankakenda antunyonya kende kasoma baina mukore bibakwenda bali bakore bibako. Batu wesiga bigitali. Bigite nyesiga. Nyesiga nanga. Bagita batene. Jerry. Nyesiga Jerry nyo. Baby Junior. Bageta kana kebeka bulu kana kagufu kana bakita bati. Kile amen. Nevia. Nevia. Nyesiga Nevia. Nyesiga Baby Junior. So nkuboga kubajikise sente twinazo. Marasho leka kwenda ku proving anti sente. Kanki bagambe anijiza ne wamanya yakimba tuze moto jisi nagamba gira kasori ka wantama nawe nyereze ku kase nyereze ku kasa kwa moto kwa mati nyonki manyusa na kutunda urugoye rumuyibire ro kasibe isoki bado bako bayinonda kuzinyole. Nyereze juzi kwa kene wakati ngira kayinga mwebale abatuhone bashete bambi hashete ekibonu mwebale kutuenda batekana batekane mbalize Julius batekane nkagamba jise mumusenya wange ntekana okengera ani tisa kutekana Julius ale bazanto kale kambaze ntekanye abakama baitu abarozi baitu bakita TV mwebale kutuhagira mwebale kutuwenda nabampagira bakama bange abangura obugoye bukaito bubaga mwebale kumpagira nogira nabulo obuli bamanya obuli gloshi nabo mbutu nabasotere mwebale kumpagira so mwebale kumpagira nyena nyirire ishaba steking nyena ndi puff puff don kwegamba CEO bijodoro kwegamba atakusana kungulya na lunch si atakusa kusiba na kasoke ni nyoni kana kwatema kwa sindike kapo singana na TikTok yange si atakusa kusibisa kasoke ni nyoni mukaswahili kanyu mukaro ndoko bahereza stay tuned bye bye.